Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Selanjutnya kami mengundang Qori dengan nomor peserta TQ 106 dipersilakan menuju mimbar tilawah. Qori dengan nomor peserta TQ 106 akan membacakan Al-Quran Surah An-Nisa dimulai dari ayat 103 dan seterusnya. Qori dengan nomor peserta TQ 106 akan membacakan Al-Quran pada Surah An-Nisa dimulai dari ayat 103 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. ولا تهنوا في ابتغاء القوم
in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjuna wa kana Allahu aliman hakima. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Wala takun lil khainina khasiman wastaghfirillah. Inna Allaha kana ghafurar rahima. Sadaqallah